Kunzima mdala. Kuyayilahla la. Lina lilapha le ndlela zeni lokho elihlala kwaPentabeni mdala. Ngoba usizwa zikhala so. Hey, akula plan. Silindele kuphela nje ubusufikile lo gogo lapha. Sesifikile. Hayi ugogo lohlupho gogo. Ngilohlupho. Uhlupho lalo gogo mangikade ngikhuleke egameni lenkosi uJesu gogo ngiphiwe mina gogo uhlupho lwabantwana. Ubani usilibasiso? Hayi ngohlupho lukaJago segoli. Osegoli ngumalume. Hawu ngubabazali. Umalume ngubabazali. Uhlupho lukaJago segoli mina kodwa usekhula kulilo olomuzi wakhe ngoba lijahe elilomuzi leli sikhuluma ngalo gogo lapha. Angazi ukuthi umntwana onjalo ukhona yini. Umntwana ukhona manje. South Africa. Usegoli gogo. Ekhaya silomalukazi. Ngikho phela South Africa gogo. Gogo so ekhaya lapha mbona kulomalukazana gogo kodwa angazi kathi gogo kuyini okusemoyeni wakho khanya ubalisa kangibuhlungu kangaka gogo ngomuzi womntanakho. Ngobuza lapha. Uzokuzwa lapha gogo. Ukuthi nanya. Isisu. Siyabamba yini ngefoni ngoba umdele wathi yena uzithwele kodwa isisu sibambe ngefoni bakhuluma ngefoni lo mkakhe. Usebenza iWi-Fi. Okay. Hayi. Isisu gogo sikhona uqinisile umalukazana. Kodwa isisu gogo mangade ngikhuleka lapha gogo angazi lapha gogo ngiphiwe usobhuku. Ngichasiselwa njalo lapha gogo. Usobhuku. Ngiphiwe usobhuku gogo emzini kaMntanakho lapha gogo angazi ukuthi usobhuku uhamba njani lapha lo umalukazana. Ugogo ube Isisu sibambe ngefoni. Uthe usibambe ngefoni hayi kasoqiniso. Ngikubuza ngithi hayi malukazane wami. Ngiyakuzwa ukuthi uzithwele sibi. Kodwa njengoba umntana wami usendama 3 months. Esegoli. 3 years esegoli. Engabuqhobe ekhaya. Engabuye ekhaya. Ubamba iWi-Fi yini? Uthi sezithwele. So ngithi ngizwe ukuthi njengoba zalezi insuku azisabikwa. Sezihamba ngama-WhatsApp. Ukuthi kumbe lokuzithwala umuntu uyazithwala nge-WhatsApp. Manje uma ukhuluma ngokuthi ubone usobhuku emganini la. Ugogo waphupha. Yebo phela. Iphupho leli mayibe limhlupha. Iphupho lingumoya. Ngase sithi gogo asana. Iphupho lasila. Okay gogo uphiwene ebuthongweni gogo phela nxa ngikhuleka lapha gogo mphiwe usobhuku isisu lesi gogo ngesika sobhuku lapha mina ngaphupha isicadulo. Yebo phela. Usayizi 10 gogo. Engene emzini womntana. Ngasemfuka ngibuza ngithi hawu onesayizi 10 esigabeni lapho umuntu ovele egqoka u10 usobhuku. Naye umalume. Manje umalume ka. Manje semfuka ngifona phela lami ngokungazi. Yebo phela. Ukhona yini lapha ekhaya hayi ngikho ngisekhona. Manje nasho mawusekwena khona kusobhuku kanye. Okay isisu lesi gogo ngesika sobhuku so angazi gogo njengoba lapha wena usufikile phakathi kwaona le ndawo uhamba ngohlupho lukamalukazana. Lapha angikwazi ufuna sikulungise njani gogo. Hayi ngwekele kunjalo. Usuhlubile indlu bekhasini mdala yikho mnambulela. Ukuqondile esikufunayo ikwazi. Ufuna kuphela sikwambulele salukazi. Isisu kasingeni ngefoni. Lapha mdala kathi inyeza ukuchaya ngazi umoya. Hayi inyeza ngoba kuza kudumile uyazizwa maolele. Gogo wakho likhona yini likufuyileyo lo gogo wakho lapho ukuthi ofuyi. Hayi nasithi inyeza lezo uyisebenza ngazo yini? Hayi inyeza yasebenza ngazo. Inyeza ntingezi kankulu. Siyabonga mdala. Siyathanda ukukhulumisa inyewo la. Kanti susithini? Ansakuzwa.